Usikweletu-ke lapha umculo amaskandi ngaphansi kwandla Mlenze Group and Production usekhiphile ividiyo-ke laphana-ke futhi-ke ku-live wakhe lapho kuxoxisa khona ukuthi-ke laba ama-YouTubers athi kunempi ehlongozwa phakathi kwakhe-ke yena noKhuzani-ke ayikho leyo nto. Aphinde futhi-ke waxwayisa ama-YouTubers ukuthi-ke ayeke ukukhuluma-ke amanga ngegama lakhe-ke ku-YouTube ngoba nakhu befuna ama-followers nama-views. Kuba-ke ekhuluma laphana uSikweletu ngoba-ke ubecacisa ukuthi-ke seluhambe laze lafika udaba lakhe-ke noNcushela-ke ngoba phela-ke ubenze u-live-ke ecomplain ukuthi uNcushela akamdlalisi-ke kahle-ke nesizathu akasazi. Lapho uzokhumbula ukuthi uze waveza nokuthi-ke abantu abacishe beze benze lokhu-ke okufuzile ukwenziwa uNcushela abantu-ke ababaphinde-ke babafonele babacele u100 rand no200 rand, kodwa-ke ngoba bengasayikhiphi leyo mali-ke yikona-ke lokugcina sekubenza-ke bengasakwazi-ke ukuthi badlale kahle-ke. Khuluma-ke laphana-ke yena-ke uSikweletu ku-live kawenzile-ke izolo ngemva kokuthi-ke ephuma kuyona-ke impucuzo kaMaskandi-ke festival. Ke khona ukuthi-ke yena-ke noNcushela-ke impela-ke babile nokungaboni ngasolinye, kodwa-ke indaba yabo siyahamba kagcina-ke silungiseka ngoba-ke uNcushela kufonelele yona-ke Dlamini Group and Production uxolisa-ke khona-ke mana nesenzo-ke asenzile-ke kanti naye uSikweletu kuvezile ukuthi-ke ukwazama-ke ukumfonela-ke yena laphana-ke uNcushela kwakuthi bekhona disabhizi ngakho wagcina engakazanga-ke ukuthi-ke akhulume naye-ke mayelana nalolu daba-ke alibekile ku-live wakhe loso-ke waguqulwa-ke kwathiwa-ke yena noKhuzani-ke abasezwene futhi-ke abasabhekani-ke mayelana-ke nalo live. Phinde-ke uSikweletu kwaveza-ke nje okukhulu-ke ukubonga ngoba bamsupportile-ke emculweni wakhe, wathi-ke bacela baqhubeke bamsupport, wathi laba bathi-ke usephuphile-ke abaqhubeke bacabanga ukuthi usephuphile-ke ephuphile-ke okwakhe lokho-ke ngoba nje ajoyina iDlamini Group and Production wajoyina azi kahle ukuthi-ke wenzani. Usemdala njengamanje-ke iy'nqumo ayithathayo iy'nqumo acabanga ukuthi yena ziphusele futhi ney'nqumo ayibona ukuthi ziyamphumelelisa. Akusimuze ibekele regarding to into eyenzeke izolo yenzeke ngale kwayizolo yenzeke ngale kwayizolo. So ngibe seke ngachaza-ke u-live ngendlela engichaze ngakhona okukuthi-ke into yami ebekade ngikhuluma ngayo igcine ihamba iyofinyelela kuyena uNcushela. Ukwazile-ke nokuthi angishayele kwakuthi ungishayela ngesikhathi bengisabhizi bengisasemgwaqeni, waphinde futhi washayela kobhuti abadala kwasekuxoxa-ke la ngifisa ukuthi ngiyilungise khona ukuyilungisa kwami-ke not ukuthi ngizoyikhuza noma ngizoyithini. Kunabantu laphaya asebekhona la ku Facebook, especially laba aba-run ama-pages lawa amakhulu nama-page la abasafisa ukuthi awakhule. Kunendawo la bekade ngikhuluma khona ngephathi kaKhuzani. I think abantu engikhulume ngabo izolo uNcushela, uKhuzani, ubaba uNqoboka, bese kwaba namagama engiwacreateile ekuSgidigidi noBhoshobhosho. So kwase kukuthi-ke bathatha kakhulu iphathi lebekade ngikhuluma khona ngoKhuzani ngokwendlela yabo. So ngiyathola ukuthi isihambe kakhulu leyanto ngoba ngiyawathola futhi amanye ama-message kwabanye abantu abaku-TikTok, because uTikTok wami usahekhiwe kwamanje. So bayangichazela ukuthi hayi kukhona isiphithiphithi engathi sikhona regarding to u-live wami wayizolo. So ngifisa nje ukusho ukuthi bafowethu ningadidiseki, whatever abakushoyo, lokho abakuthathayo abakukotayo okuncane okungaka fanele ukuthi uvakashele u-live wami ngizosusa. Ngiya-understand ukuthi njengoba besemcimbini omkhulu ziningi izinto kufanele ngabe kuthiwa kukhulunywa ngazo ezitrendayo, ezinye kufanele ukuthi azikhulunywe zibe zinhle, ezinye kufanele ukuthi aziphazamise izinto ezinhle ezenzekile emcimbini. So ngakho-ke nikhululeke bafowethu, othi yena uSikweletu befuna ukudlala nge-golden hour nimnikeze leyo nhlonipho ukuthi akachaze lokho ayofika la athanda khona, as long as happy nge-opinion yakhe, because it's not a fact. Effect iku-live wami nakimi. Othi
uKhuzani wenze okuthize kusikweletu, please allow him or her adile naloso simo as long kuyi-opinion kungasiyona effect. So ningaphikisani nabo futhi ningadidiseki. Siyazi ukuthi bakhona abantu ngaso sonke isikhathi abahleze befisa ukuthi kube khona iziphithiphithi. Ngakho-ke akho tension ekhona kuKhuzani noSikweletu futhi soze bekhona. U-live fanele ukuthi ulalelisise kahle ukuthi ubukade uthini. Bayiyekile-ke ingqikithi ebeyidala ukuthi bekhona u-live. Base bethatha-ke bahambe bawukhuluma ngendlela abakhuluma ngayo, bafisa ukukhuluma ngayo. Asikuqabuki ukukhuluma. But then njengoba ngi-live, I'm giving them, noma ngibanikeza i-permit yokuthi abenze Siboniso ma-visit, shoot and Tonton Papa Ikehle. So ngiyabanikeza-ke i-permit yokuthi abascrolle noma bakhathela ama-video bawasebenzise. Ngiyabona nje laphayana sekunama-video sewu-half nako YouTube kuthiwa uSikweletu uthi this, and then bese bafakele part ebeyikhuluma ngoKhuzani as if kukhona mhlasimpe abafisa uku-achieve ngalokho noma bazama ukuruna igama lomunye umuntu noma ibrand yomuntu. Ngakho-ke as ngikhona manje ngicela ukubanikeza i-permit yokuthi abakwenze lokho as much as be-happy bona ngakho, but baze bakwazi ukuthi it's not an opinion, it's not an effect, it's an opinion. Effect is a page ngoba awukwazi ukuza nento eseyishuphiwe seyingaka ungalithathanga lonke udaba. Kodwa-ke ngithi nje ngiyabanikeza igunya abaqhubeke nje kanjalo bafowethu, akunankinga, into esiyijwayele lezo. Lokhu mhlasimpe enhlose noma enifisa ukuthi kwenzeke mhlasimpe niyitshena ukuthi kungakhona i-tension, cha bafana bakithi cha si-happy si-happy. So udaba lwayizolo ligcine lilungisekile, noma-ke thina singakakhulumi noNcushela. Inamba yakhe ngiyithathile manje kumphathi, ngizomfonela futhi sikhulume ngoba ugcine ekwazi ukuthi akhulume nomphathi. Babonisana kwasibeka futhi isizathu esenza ukuthi kwenze okwenzekile, namanje futhi nami ngizokhuluma naye. Kodwa nje lokho kunye kokuthatha ama-video nwathi nwakhathe uma nicamanga noma becabanga ukuthi lokho kuyasilimaza, no, we are happy about it because siyazi vele ukuthi khona abantu abahlalele ukwenza lokho. So ngiyabanika i-permit abakuthathe bakwenze. Uma bethanda futhi makuwukuthi kulamagama engiwashilo bhosho noSgidigidi bezwa ngathi amagama abantu, because those words amagama ebekade ngiwasho ngenxa yokuthi ngingafuni ukusebenzisa igama lomuntu. So mabekuzwa kufanele ukuthi akube igama lomuntu, abawathathe babanike, kusho ukuthi mahle ngalo ndlela. So ningayikhathazi. Ngiphinde futhi ngize kukhona abanye bebe-commenta kulozo yiphithiphithi bebethi samtshela sathi akangangeni phasi kwecompany njanja. Cha bafethu ningayixaki. Ningayixaki ngalokho. Ningayihluphi okwami, i-choice eyami, i-decision eyami. Yabona? Isinqumo esathathwa yimi. Ngisho noma ngathi uyahleka noma uyakhala ukwazi ukusishintsha because yimi wasithatha. Uma sekukhona oku-wrong ngiyonitshela ukuthi sekukhona oku-wrong ngesinqumo engasithatha, but for now cha nikhululeke nje bafowethu, akukho nkinga, akukho nje ngxaki, ku-right nje kumjojo. Bekuyiloko nje ngani zakwethu bengithi angikudlulise regarding to u-live wayizolo. Laba bakhona ukuthatha ama-video nje benze ngendlela abenza ngayo. Ngiyabona nje sekukhona abanye lapha ku-YouTube esabethi ishiphelene, bese kufakwa isithombe sika Khuzani bese kufakwa esamthwa isishiphelene. Ngithi mina abafana sebeqale sebefuna ukuthi manje senza amakhophi ilokuzana sewavala ama-channel wabo. Khona nje omunye esengimreportile already, ngiyazi futhi uzobuya nge-email azocela uxolo like njengoba wake wenza futhi eminyakeni edlulile samkhipha kwi-channel saphinde sambuyisela. So bafowethu ayikho nencane inkinga, abaqhubeke
bakwenze lokho thina kusiphazamise esayidini lokuphila ayisi right futhi sisazoba right laba nje abayixake ngokuthi mase bekhuluma bethi hayi naku manjena usakukhuza sathi musungena ecompanyini kanjani usuphuphile noma usunjani okwami choice yami decision yami mina wathatha leso sinqumo if you feel like ngiphuphile it's fine akunankinga nakancane lokho akungakukhathazi akufanele ukuthi uyikhathaze ngeinqimo zomunye umuntu uma ngiphuza utshwala noma ngibhema noma ngingalala ekhaya noma ngihlala entabeni noma ngiyasonta noma ngisondi isinqumo sami leso yabo so qhubekani ke niwenza ama video la wenu nithi kwaze kwenzeka ukuthi usikweletu utheke ukhuzana njani asinankinga nako effect iku life lokho kuyi opinion futhi engeke ize idistracte lutho entweni esinayo thina nokhuzana so ngenzela ukuthi ke ningadideki ke nigcine soniyothi hayi usikweletu uthe kukhuzana cha landela ulive uzowuthola lokukhulunywa ngawo then okunye ke kokuthi ngaze ngaphupha ikhampani njani isinqumo sika sikweletu leso you like it or not ngeke usishintshe lokho ke njengaleza kwethu bengithi angikuveze ubobo uyakufuna Sicabanga. angazi umzuzu nawe uyamfuna ubaba Angazi. singabangi tengeke Ngoba yini? singayibangi sifuna wobobo manje Why? sifuna wobobo Ngoba yini? ngimtshela usisi wena ngibona ukuthi TikTok ufuna ubobo Ngoba yini? Imawona gazi wena kuleya video ke kutshengise yona ufuna ukuphendula uthini ukubobo ngokuthi athi uyakufuna wena ufuna ukutshela abantu la ukuthi wena uthini uyamthanda na ubobo nomthanda umangcono usini umthanda ubobo Cha. Usihle awuthu. ya ubobo Ubaba. ya wena kambi Osimbe sicabanga lo. awu Ulalele. ya Ubaba. Ya. Sicabanga hana. Kim. No. ya Uthi baba. Ya. Fusak. ya Ehlani. ya awisebenzi manje ya Wena baba usitshela baba. Wena lapha phona. ya Mina hana Kimba no. Hlangana phona. ya Hawu, hlangana. ya wena ba umuntu wakho Angazi.